Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih. Rahajang semeng alit-alit. Sapunapi gatra. Baik, Ibu. Nggih, astungkara sareng kami percik nggih. Rasa angayu bagya aturang Ibu santukan sampun presida kecunduk malih sareng alit-alit ring pepelajaran daring rahina mangkin nggih. Astungkara sareng sami kenak lan rahayu manut presida nyarengin pepelajaran rahina mangkin. Ibu sampun share link absen ring WA group lurus isian absen lumun nggih alit-alit nggih. Nggih, sedurung ngawetin pepelajaran, ngiring iraga berdoa dumun, majang ring ida Sang Yang Widiwasa, mangda pemargi pepelajaran rahina mangkin presida antar. Nggih, berdoa ngawit. Nggih, puput. Sani mangkin ngiring salam lan tepuk PPK dumun. Nggih, majang ring ketua kelas terus pimpin sematone. Nggih, Bu. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nih, tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nggih. Sampun nggih alit-alit. Seksema nggih Juli sampun presida mimpin sematone sani mangkin ngiring iraga menyanyikan lagu Indonesia Raya dumun. Nggih, Ibu jagi share screen. Sampun kecingak alit-alit? Sampun kecingak? Sampun. Sampun, Bu. Nggih. Indah tanah airku tanah tumpah darah Kita Sampun alit-alit. Nggih, sani mangken ngiring yal-yal SDN 1 Ronon Dumun nggih. Mangga kita lebih semangat nih pelajaran. Terus Juni.
Ya, SDN satu renon. SDN renon sekolahku. Bersih. SDN satu renon Renon sekolahku. sekolahku. Asri. Asri. SDN SDN sekolahku yang indah. Sekolahku lestari jaya. Yeay. Sampai semangat Lestari. alit-alit. Sampun. Harus tetap semangat. Ini alit-alit sampun sareng sami niki presiden nyarengi sampun on kamera sareng sami sedurunge ibu jagi mape teket malih sareng alit-alit mangga alit-alit kata nyaga kebersihan dan kesehatan mangga terhindar saking COVID-19 sani makin indayang alit-alit saya gayang lumun buku lan alat tulis Ibu sampun ngisi alit-alit materi. Ibu sampun share ring grup WA nike talering Google Classroom. Indek materi rahina mangke. Nike sampun kewacan nggih alit-alit. Sampun kewacan materi Ibu. Sampun. Dumada sami sampun melajah niki nggih. Mungkin minggu sande sampun lintang iraga melajahan indek napi nggih alit-alit. Tara ada suara. Nggih patut asara arde suara nggih. Rasane kari eling napi nih ke aksara arde suara nggih. Aksara setengah suara. Inggih patut aksara setengah suara nggih. Aksara ada suara sane mangke jagi kelanturang malih indek kruna pola. Nggih. Sedurunge Ibu jagi ngicenin tujuan pepelajaran, makin Ibu share nggih dan pelajarannya nih. Sampun kecinga alit-alit? Ingat, Bu. Sampun nggih? Sampun. Nggih. Sampun. Tujuan pepelajaran manda alit-alit presiden menelaah wangun kruna pola. Tolong di mute dulu mic-nya ya. Mangda sani kaping kalih nika mangda alit-alit presiden menguraikan contoh-contoh kruna pola dalam wacana berbahasa Bali. Sani kaping 3 mangda alit-alit presiden menganalisis jenis-jenis pengatur anuswara pada kruna pola dalam teks wacana berbahasa Bali. Sani kaping 4 mangda alit-alit presiden membuat makarya kalimat lengkara berbahasa Bali yang berisi kruna pola dalam kehidupan sehari-hari. Sani kaping 5 mangda alit-alit presiden mengevaluasi kalimat berbahasa Bali terkait kruna pola. Nah, huntur sani kaping 6 mangda alit-alit presiden menyimpulkan materi terkait tata kruna pola. Nggih. Nike indek tujuan pepelajaran. Ya, nggih. Lantur nggih alit-alit nggih. Ibu jagi menyampaikan indek pola pali pepelajaran sani makin nggih. Malih jebos alit-alit jagi nguacen wacana ngelantur miarsa yang video pembelajaran lan meblik bagan nggih sareng semeton alit-alit sani kaping 4 nike mangda alit-alit nike presiden nyetetang materi sani jagi sani sampun kepelajaran hari rahina mangkin nggih. Ini pepelajarannya mangkin nike wonten ring buku paket kaca 80 nggih bisa dilihat dibuka bukunya. Nike indek kruna bahasa Bali, wangun kruna bahasa Bali, terus wangun kruna pola, miwah imba kruna pola. Nggih, sani mangkin indayang wacen terus sepang dumun wacana sani memurda siwaratri. Ibu pasangi cenen alit-alit wacana terus wacen dumun nggih.
Mungkin Ibu share screen. Sampun kecingak alit-alit. Sampun kecingak nggih wacananya nih. Durung, Bu. Sampun, Bu. Nggih, durus di wacan dumun wacanane. Ibu Icen Galah 5 menit nggih. Enten sane kain wacan nggih. Coba Juni wacan dumun. Siwaratri. Ya durus Juni. Siwaratri. Sabilang purwaning tilem kepitu para truna-truni ngelaksanayang upekara siwaratri ring pura dalem. Setonen ngelaksanayang perkara punika, sane istri makarya Banten sekadi ajengan, pejati, suruan miwah hanilianan. Sane lanang wenten sane ngerereh don bila lan wenten ngayah nyampat ring pura dalem. Sane istri-istri wenten sane nyemak bunga miwah nanding canang, nanding pejati lan nanding sorohan lantas kegenahang ring sokasi lan nare sane sampun kebakta. Sesubane Banten punika pragat. Para istri makta Banten-bantene punika ke pura dalem. Krana Banten punika akeh. Para istri mebalik malih ngambil Banten punika. Di subane samian sampun pragat. Para truna-truni lantas budal mangda mapayas krana jagi masiwaratri ring pura dalem. Jam 5 sanja sampun neket ring pura jagi mabakti. Selanturnyane jam 12 peteng malih mabakti ring pura puseh lan pura desa. Wawu mawali malih ke pura dalem. Jagi masa medi ngelantur metik don bila lantas anyudang ring pugade. Jam 5 semeng samian mabakti malih apisan. Lantas ngebersih-bersih ring pura krana siwaratrine punika sampun puput. Inggih, setema Juni sampun presiden wacan nggih. Inggih, alit-alit nika wau wonten wacana sane memurda siwaratri nggih. Sane mangken Ibu jagi mataken. Ring wacana punika napike wonten kruna mapangatar alit-alit. Napike wonten kruna mapangatar. Coba dilihat, ring wacana nika wonten kruna mapangatar. Uning alit-alit pangatar. Pengatar nika dibuka dulu mic-nya kalau ngomong ya. Pengatar nika. Nggih. Serta ring konden miwah pengatar. Ring warna kepitu. Nggih. Nggih. Pengatar nika, pengatar itu sama dengan awalan nggih. Pengatar napi wau Juni pengatar semiwah pengatar nggih. Pengatar wenten pengatar ring kruna napi Kepitu. nggih. Pengatar ke ring kruna kepitu pengatar ring kruna setonden. Nggih, sampun patut nih kali alit-alit nggih. Sampun becik nika nggih. Sani mungkin ring tonden nika kruna linggane tonden nggih. Kruna kepitu nika boleh pengatar ke kruna linggane napi
Pitu nggih dados ke pitu. Nggih sampeyan kruna punika nika muasta kruna sani mepengatar nggih. Tolong di mute dulu ya. Nggih, ampun. Ring wacana punika wenten talar kruna sekadi kruna ngayah, wenten kruna ngayah, wenten napitan kruna ngayah masih kari kecingak nika wacananya anak-anak sudah masih kelihatan ya wacananya ya. Masih, Bu. Ya, Masih. Pak dilihat lagi. Wenten keh ring wacana nika wenten kruna ngayah, kruna nyampat nggih. Nah, nika sampeyan nika muasta kruna pola nggih alit-alit nggih. Nah, ini nika indek materi mangkin, indek kruna pola, mangkin wenten alit-alit sanes sampun uning indek kruna pola. Kruna pola nggih. Mangkin Ibu jagi ngicenin alit-alit materi dumun nggih. Indah yang piar sayang. Dokter olah dados ngejang yang seterusnya saya rada lawar dados 19. Nah, Bang jadi KD. KD ini awalnya ada K ini. Rada lawar dados 19. Nah, konsonante suara ini terus insert pada suara huruf P dan D dengan suara itu huruf awal. No, kangge nering kruna sane waro sekadi neming. No, kangge nering kruna sane lingan sekadi. Jo, dados kata, tuh dados nentuh. Dipakai dalam kata adalah merupakan wujud kata, maka kata tersedia nasa nge. Contohnya adalah kata jo, ada penambahan awalan kewigunaan pengantar anuswara lumaksana utawi kata kados nanging penanda miwani ngadap bumi ni sari ngadap bunga satu contoh lengkaranya jajal contoh lengkaranya ngeling contoh lengkaranya lan sedak meling. Jadi awalan anuswara atau aktif. Kata kerja ini tanpa menggunakan objek kalimat. Artinya menjual bunga. Kan, Yisari menjual bunga di pasar. Jadi, wenten ring kuna-kuna bahasa Bali. Wentenang pekaryan sami kesurat tering ligatipun. Tenggala dados tenggala, sulit dan sekali sani kesunat ring pun tumpang dados numpang tombok cara nyantenang pekarya yang miwah ring sani ke uber dados numpang suwun dan nyuwun dados nunjuk saksud dados sani kaping ini kebos dados nambel utawi naon sekali lingkup
Nggih, alit-alit sampun api sesampune miar sayang video pembelajaran indik kruna pola wau, alit-alit sampun ngresep nih. Indik kruna pola. Nggih, napi sane sampun kepolehan alit-alit sesampune miar sayang materi wau. Yang Bu. Nggih, coba Juli. Sane kepulihan tiang sesampune ngerutiang materi nike inggih punika inggih anuswara kuna pola lan contoh-contoh nyane Bu. Inggih sampun patut nike nggih indik pepelajaran materi ring raina makin nike indik kuna pola nggih. Kuna pola pengatur anuswara miwah contoh-contoh kruna contoh-contoh kruna pola nggih. Sani mangkin sira sani uning napi nike kruna pola. Tiang Bu. Inggih, coba Ya. Reva. Kruna pola nika kruna sane sampun kepolahang utawi kruna sane poleh pengantar marupa anuswara Bu. Inggih, patut pisan nggih. Dican tepuk tangan dumun sarang Reva. Sampun presiden nyawis ke kruna polah nika kruna sane sampun kepolahang utawi kruna sane sampun poleh pengatur marupa anuswara nggih. Nika sampun patut. Makin sira sane presiden nyawis napi nika anuswara. Napi nika nggih, Juliani coba. Anuswara nika pengatur Bu. Nggih, patut. Anuswara nika pengatur, patut. Sira sane presiden ngewowohin nggih manda jangkep. Ayo coba laksana, presiden laksana. Mic-nya belum laksana. Yang Bu, Nggih. ada suara nike, suara irung Bu. Sane ring bahasa Indonesiane kabos nasal. Nggih, patut nika nggih anuswara nika ring basa Indonesia nika ke baos nasal nggih alit-alit nggih. Nika napi mantan sane termasuk anuswara. Sudah presiden, napi mantan termasuk anuswara. Ada yang bisa? Bagian-bagian Ya, Bu. anuswara. Nggih, coba Reva. Anuswara nika wenten nye, ne, nge Bu. Nggih, patut nggih anuswara nika nye, an, miwah, nggih halit-halit nggih. Nika sampun patut Reva nyawi. Wau sampun ketelataran indik kruna pola nggih pengatur anuswara. Nggih, alit-alit sani mangkin Ibu jagi ngicenin alit-alit LKPD. Indayang malih debos jagi keblik bagang LKPD puniki mangkin alit-alit dagingin dumun nggih sawis dumun nggih. Mangkin Ibu share indi LKPD. Sampun kecinga alit-alit? Sampun. Nggih. Lurus niki cawis dumun nggih. Kali jebos jagi ke blik bagang. Dagingin identitasnya nggih, alit-alit nggih. Nggih. Nggih Bu. Nggih, sampun nusan nggih alit-alit. Sampun. Nggih. Sampun. Ini mangkin ngiring blik bagang indik
wacana niki minumun. Nah, niki Indayang sira presiden nyawes. Coba angkat tangan. Oke, angkat tangan. Sira presiden. Coba Juli, lengkara nomor 1 Niko. Langkara. Memen tiangi tuni semengan luas kepekan numbas nyoh biu teken jagung lakar adepe. Nggih, memen tiange. Kepirang suara Ibu nggih. Memen tiange tuni semengan luas kepekan. Cawesane apa Juli? Numbas. Inggih patut numas nyuh biu teken jagung lakar adepe. Niko numas nggih. Krunalingane napi? Tumbas. Nggih, membeli ya artinya. Nggih, lengkara sane kaping nomor 2, sira presiden. Tiang Bu. Nggih, Reva. Di subane dagangne makejang payu. Lantas mulai negaken bemo mewarna gadang. Inggih patut negaken bemo. Di subane dagangane makejang payu lantas mulai negaken bemo mewarna gadang. Sampun patut nggih alit-alit nggih. Coba Teri. Memen tiange lantas nogak di duren supire. Nggih, memen tiange lantas negak di durin sopire. Nggih. Sane nomor 5 di subane nekejuma IBB nunang keranjangne laut titik-titik. Gagapan tipe cantok mejukut kecambah sambil lange mepajar. Napi cawesane alet-alet? Ngagapin. Nggih, patut ngagapin nggih. Nyalet-alet nika wau sampun alet-alet nyawis inde wacana ngisinin wacana nika antuk purna pola sane patut nggih menganalisis purna pola sane patut sane kedagingin nering wacana. Mangken lanturang malih inde mekarya purna pola tur dadosang langkara purna pola punika nggih. Terus sira presiden. Siapa yang bisa nomor 1? Ngasih 1 contoh pola. Nggih, coba Juli. Pak Guru ngajahin alit-alite ngambar. Nggih, kuna polahnya napi Juli? Ngambar. Nggih, patut. Ngambar. Kenalingannya napi Niko? Gambar. Nggih, patut nggih. Nika sampun patut nggih. Icianen tepuk tangan sareng Juli nggih, sampun patut. Nggih, semeton sanelianan alit-alit sampun api, sampun ngresep. Nomor kalih sira presiden malih ngicenen. Contoh. Teri, Kadek Teri bisa? Bu, maaf tadi sinyalnya jelek. Oh, nggih. Nggih, durus. Juli. Langturang. Titiang nyemak nasi di paon. Purna pola nyemak. Inggih patut. Titiang nyemak nasi di paon. Purna polahnya nih nyemak. Sampun nggih. Alit-alit sanelianan sampun ngresep. Nggih. Sampun nggih. Nggih, nika sampun patut pesan nggih Reva sampun presiden meswara. Malih siki Indayang makarya lengkara antuk pruna polah mancing. Nggih. Ini lanang-lanang niki. Ini senang mancing. Coba makarya lengkara Dumon. Yang Bu. Nggih. Ibapo mancing B di segara. Nggih, Ibapo mancing B di sagara. Laksana sareng. Saru. Nggih, patut nika nggih. Bapak mancing B di segara. Nggih, lanturang malih.
Sira presiden ngicenen ibu contoh kruna pola. Yang Bu. Nggih, sira. Reva malih. Contoh Nggih, Juli. Untuk contoh kruna pola. pola nike nyemak, nunjel, melaip, niwah sane lianan Bu. Nggih, patut contoh kruna pola. Nyemak. Napi linggane kruna nyemak. Jemak. Jemak. Nggih, patut jemak, nyemak. Terus napi malih Juli? Nyemak, nunjel. Nggih, linggane kruna nunjel napi? Tunjal. Nggih, patut tunjel. Melaip. Nggih, miwah sani lianan. Nika sampun patut. Coba nggih. Nah, icen tepuk tangan sarang Juli. Yeay. Nggih, alit-alit sani lianan manda presida nyawis nggih. Ke Inde LKPD. Oke, sampun ngeresep niki sami alit-alit indek kerna pola. Wenten lagi metaken inggih sampun nggih sani mangkin Ibu sira presida nyutetang utawi menyimpulkan pepelajaran raina mangkin. Sira presida. Coba Yang, Reva. Bu. Nggih. Pepelajaran mungkin indik wangun kruna bahasa Bali. Kruna pola Bu, inggih punika kruna sani sampun boleh anu suara. Anu suara wenten nye, en, nge, eng. Contoh kruna pola nyemak, meli, ngadap, miwas, sani lianan. Contoh lengkara sani mendaging kruna pola, imeme ngadap nasi di pekan. Inggih patut pisan. Nggih, indaya icen cekoplokan majang Reva sampai presiden nyawis. Nggih. Nggih, sesemangge Reva nggih nika sampun patut indik kuna pola, kuna sani daging pengatur merupa anuswara nika wenten nye an niwah nggih. Nika sampun presida talar alit-alit ngicenin contoh lengkara mewah kruna nggih. Sani nama pekatan ring kruna pola nika. Untengnya nih sani ke bawah kruna pola nika kruna sani sampun ke anuswaraya nggih. Sampun dasar mangken alit-alit. Sampun. Sampun nggih sani mangken untuk nguji pengresep alit-alit Ibu ngicinin alit-alit soal instrumen penilaian nika nggih. Indi instrumen nika jagi kekumpulan malih pitung rahina sandi jagi rawuh nggih. Ibu share screen dumun. Ngentos. Nggih niki sampun kecingak. Sampun kecingak alit-alit. Nggih. Niki instrumen penilaian dagingnya dumun identitas lengkap alit-alite nggih. Nah niki tes pengetahuan wenten malih wacana nika indayang karyanin terus isian soal objektif niki pilihan ganda niki alit-alit karyanin ring Google formulirnya nggih. Tur untuk isian nika karyanin ring Google Classroom nggih. Kumpul nanti kalau misalnya wenten sami nenten ngresep dados sakenang malih ring WA group nggih. Nih, untuk nilai keterampilan nika makarya kruna pola tur dadosang lengkara kruna pola punika nggih. Punapi alit-alit sampun ngrasap inde instrumen? Sampun. Nggih, suksema nggih untuk uratian alit-alite. Sampun nggih alit-alit dumugi pepelajaran mangkin wenten pikenoh nyani mangda alit-alit presida waget mau bahasa Bali nggih. Malih pitung rahina kecunduk malih sareng Ibu indek pepelajaran selanturnya nika indek kuna satmo dadas alit-alitnya rarah dumun materinya nika ring Google nggih utawi internet nggih mangdo wenten gambaran tur kepelajaran ring jero soang-soang nggih. Indek LKPD nika kekumpulan malih jebos nggih Ibu tunggu sampai jam 5 sore.
Nika indayang alit-alit karyanin terus kumpul ring Google Classroom utawi WA group inggih alit-alit ngantos iriki Ibu Presiden nyaringin alit-alit dan pepelajaran bahasa Bali rahina mangkin kecunduk malih pitung rahina sareng Ibu Guru Ibu Nunas Ampura niki yening wenten atur Ibu sani nenten manut nggih sedurung kepupetang ngiring berdoa dumun mangdes napi sanes sampun kepelajahan iwawu nika Presiden mipikono nggih berdoa mulai. Inggih puput semua untuk uratian alit-alit kecunduk malih sareng Ibu ring malih pitung rahina nggih dumugi alit-alit sareng sami Presiden kena rahayu tur Presiden malih kecunduk ring pepelajaran bahasa Bali nggih semua nggih alit-alit puputang Ibu antuk para mesanti Om Santi 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 Om.